ibihumbi 2009 nari hano kuri uyu musozi wa Rubavu mu kwezi kwa kabiri, nari kuri uyu musozi wa Rubavu hariya hareta major ya division y'aba ba commanders, mbona nomero y'uwo Ntawunguka Pacifique kuri satphone, yari afite satphone, ndamuhamagara. Pacifique niwo Omega tinigi, twavugana ati twavugana, aturinde ni General James Kabarebe atambo aturambwira iki, namubwira nti Pacifique, iyi myaka yose umaze muri ayo mashyamba hano haruguru n'intambara tumaze kurwana namwe n'imbaraga mumaze gutakaza zitagira ingano, urumva ko iyo ntambara urwana ifite aho izagukura naho izakugeza, ko bamwe muri mwari muri kumwe bamaze gutaha mu gihugu bakakirwa bakabana n'abandi, wowe waje ntirwarakabije, yarayoboye FDLR, yaraje yarakiriwe, bari mu ngabo z'igihugu. Ni General Jerome 2003 Ngendahimana yaraje turamwakira, ari mu ngabo z'igihugu. Colonel Murenze Evariste yaraje, ari wari ushinzwe iperereza muri FDLR 2006, twaramwakiriye. Aba bose ko baje, ko twabakiriye, wowe nabo bose ufatiye bugwata aho muri mashyamba mwavuyeyo, ko mwaza tukabakira. Ati nkubwire mo General, ati nkubwire ntimbwira, ati nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe urimo. Ndamubwira rero Pacifique, reka nongere mbasuhuze mbahe n'ikaze mu biganiro byacu. Nitwa Trésor Pierre Chanel Ndayisenga. Nizere ko mwagize ibihe byiza, abahashye mwaronse, abari no kujya ku mahaho kuko buriya abantu bahaha manwa nijoro, namwe reka mbifurize kuhirwa no guhaha nyine mu karonka. Hanyuma rero ngarutse kugira ngo tugaruke ku nkuru yiriwe ivugwa kuri uyu munsi. Byatangiriye ku bihuha bijujurwa n'abantu bati hari ikintu gishobora kuba ku mupaka wa La Corniche, ihererekanwa ry'abasirikari bamwe bakomeye muri FDLR bashobora kuzanwa na M23 bagashyikirizwa ingabo z'u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda. Yemwe abablogger bazwi nk'uwitwa Dr Dash ari mu bantu bavuze bati nyamara hari ikintu kitezwe hano, ariko yabivuze kimwe mu binyamakuru bisa naho biri authentique cyangwa se umuntu ashobora gufataho nka reference, kitwa Imvaho Nshya, nicyo cyari cyavuze kiti bitegerejwe ko umugabo witwa Ntawunguka Pacifique wari umuyobozi wa FDLR, cyangwa se umutwe wa FDLR mu ishami ryayo ryitwa FOCA, ashobora kuzanwa agaherezwa ingabo z'u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rero tujye kumugarukaho, hariho controversy cyangwa se ibintu biri controversial byinshi byamuvuzweho. Bimwe muri ibyo ngibyo harimo ko ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere muri mwaka 2025 amakuru yaracicikanye, yemwe n'ibinyamakuru biri renome cyangwa se utapfa gushidikanyaho, birimo nka New Times, Igihe n'ibindi binyamakuru byinshi urumva byagiye byandika inkuru yuko uyu mugabo yishwe. Yari confirmation, ntabwo yari kuvuga ngo biravugwa ko yaba yishwe, barakonfirmaga ko yishwe, ndetse bagapresiza yuko yishwe nyuma yo kurasirwa mu mirwano FDLR ubwifatanyije na FRDC yari shyamiranyije iyo coalition ya FRDC na FDLR n'abarundi ubundi uvuze FRDC uvuga nabo abandi bose babafashaga muri territoire ya Nyiragongo. Hari hazwi ko n'ubundi uyu mugabo yari asanzwe hafite ibirindiro, bisa naho ari naho ngo indacyo ye yabaga. Bivugwa yuko rero ariho yaba yararasiwe, ngo FRDC yakoze ibishoboka byose kugira ngo igerageze kurokora ubuzima bwe nyuma yo kuraswa, ariko ngo birangira nabi apfuye. Nyuma y'ibyo ngibyo rero habayeho uruzinduko rwa Denise Nyakelu, ni First Lady wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yagiye gusura inkomere z'abasirikari ba FRDC bari bakomerekeye ku rugamba.
ariko reports zo mu bitangazamakuru zavugaga yuko muri abo basirikari of course harimo na FDLR, bakavuga bati ntabwo bigishidikanwaho yuko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifatanya byihariye n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abajenosideri bakoze jenoside mu Rwanda. Hanyuma yemwe ibyo byanagarutsweho na ambasaderi Olivier Nduhungirehe, Jean Patrick Nduhungirehe, akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda. Urumva ko rero iyo authentification cyangwa se kwemeza urupfu rw'uyu mugabo Ntawunguka Pacifique bita Omega, ariko azwi no ku yandi mazina nka Nzeri, ariho n'abandi babwita Israeli ari mu mashyamba ya Kongo, kuba yaravuzweho ko yapfuye. Aka kanya tukaba mu gitondo twazindutse twumva amakuru yuko ashobora kuza gutangwa ngo agashyikirizwa ku butaka bw'u Rwanda cyangwa se agashyikirizwa igihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu bitabyikumvisha. Abo bavugaga yuko yapfuye bari barakonfirmye bati koko ubundi mu itangazamakuru hazamo na fact checking iyo idashoboka urabivuga yuko you didn't check that information, bityo ko aho kugira ngo uvuge ngo Pacifique Ntawunguka yarapfuye, byarashoboka ko bavuga ko biravugwa cyangwa se birashoboka ko yaba yapfuye. Ariko mu minsi ine ishize abakurikiye actualité, ubwo n'ubundi u Rwanda rwashyikirizwaga abandi barwanyi bagera kuri 14 ba FDLR, barimo na Brigadier General Ezekiel, bitaga Ezekiel cyangwa se Jean Baptiste, ngira ngo amakuru twarayakurikiye byose twanabivuze ahangaha. Nibwo Dr Oscar Barinda, n'umuvugizi wungirije mu bya gisirikari wa M23, yabajijwe n'abanyamakuru. Harimo umunyamakuru umwe w'Igihe niwe wamubajije ati ese koko umuntu witwa Omega yarapfuye? Mbere na mbere ngewe nibaza umuntu Igihe cyanditse ko yapfuye, bigaragara yuko babyemeje. Kugaruka kongera kubaza ngo mbese uyu muntu yarapfuye koko, kandi uwo muntu ubaza akorera ikinyamakuru Igihe kivuga yuko cyanditse cyemeza yuko yapfuye. Ibyo rero byabaye mu minsi ine, bisa naho byahaga platform M23 kugira ngo ibonereho kuvuga yuko bagiye gucekinga mu ndake yabagamo uyu Ntawunguka Pacifique bita Omega. Indake yo muri Nyiragongo basanga ngo nta murambo we urimo. Sinzi niba bari précis neza yuko ariho yarasiwe, niba yararwanaga ari mu ndake cyangwa atarasotse mu ndake ku buryo ariho wajya gushakira umurambo, kiretse niba yararasiwe kuri battlefield wenda bagasubiza umurambo we mu ndake. Ariko siho honyine wakonfirmira yuko niba wamubuze mu ndake, bisobanuye ko bitizewe yuko atapfuye cyangwa se wenda ube wakwemeza ko akiri muzima. N'ubundi birashoboka ko yaba yarapfuye ariko umurambo we ntugaragare muri iyo ndake. Well, tutagiye muri izo speculation ararengaho ariko ushaka kubaza babanje kuvuga nyine ko yapfuye ndetse n'igihe kirabikonfirma koko. Yego. Uyu munsi nanone nabonye n'abablogger ni nkuko wakomeje kubivuga. Yego. Uyu munsi twizera iki? Niki kiri kuri tele? Kuri tele hari abanyamakuru nzi baramukiye hariya bikurikiranye n'ibyo byari byatangajwe kuri social platforms zitandukanye, bajya kureba kuri la corniche, barategereza rwose, batera n'agakamera nk'uko wabigenje, baravuga bati turaba ba mbere tu breaking inkuru. Abo tuvuganye mu kanya batashye bimyeza imoso bavuga bati hari nk'umunyamakuru wa TV1 wari wavuye za Burera ari kuvuga ati nanjye nsimatangwe, ahageze aravuga ati shwishwi bati reka inkuru ni ya mbere. Inkuru rero yari ya mbere iyo twabonye yuko yapfuye. Kugeza aka kanya yo mu 23 nta kintu iravuga ko kuba ifite gahunda yo kuzana ko kuwo muntu. Iramutse ivuze ko ifite gahunda no yabanze kemeza yuko uwo muntu bamufite koko ari muzima, sibyo? Mbere yuko tujya kuri ku nkuru yo kuvuga ngo bagiye kumuhereza ingabo z'u Rwanda, sibyo? Babanza kuvuga yuko burya rwa rupfu rwe rutari ruri, ntago yapfuye, yararashwe wenda aravurwa, cyangwa se ntiyanarashwe bamufatiye ahandi hantu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Cyane ko muri ibyo bihe
n'ubundi hari abantu bahungiye mu ingabo nyinshi za FARDC zahungiye mu bitaro bigiye bitandukanye birimo nk'ibitaro byitwa NBCA n'ibindi bitaro byitwa Heal Africa byafatiwemo icyo gihe bamaze kurasana nayo mu 23 bamwe bakwiye imishwaro bari bafite system yo guhita bakuramo imyenda ya gisirikari combat hanyuma bagahita bihisha mu bitaro bakigira abarwayi ndetse yemwe hasohotse na allegations z'umuryango ishami ry'umuryango w'abibumbye rikurikirana ibigendanye n'uburenganzira bwa muntu ryashinjaga mu 23 ko yagiye gushimuta cyangwa se yagiye gufata abarwayi mu bitaro hanyuma ariko mu 23 yo yarahakanye ravuga ati ntago bari abarwayi bari abarwanyi twagiye no kubafata nyuma yaho abaturage barekramye ko hari abarwanyi ba FDR ba FARDC akubiracoboka ko na FDR yabirimo bajya bava mu bitaro bakajya gusahura cyangwa se kubahohotera mu bundi buryo harimo no kwicana n'ibiki byose barangiza gukora ibyo bikorwa bibi n'ubundi bagahungira bagasubira muri ibi bitaro byitwa NBCA cyangwa se muri Heal Africa sibyo muri Heal Africa bafatiyemo abantu 14 abandi bagera ku 116 bo bafatiwe muri iyi NCBA urumva ibyo rero birakwereka yuko bishoboka ko na Omega eventualité ntabwo ushobora kuyekarta yuko nawe ashobora kuba yaragiye mu bitaro wenda akaba ariho nawe yaba yarafatiwe wenda atangiye no kuvurwa cyangwa iki gusa makuru yavugaga yuko FARDC yo yari yarabanje ngo yararashwe babanza kumuvuza kumugoragoza biranga ashiramo umwuka ibi nkuru tutatinya kuvuga ko yari nziza ku ruhande rw'u Rwanda avuga ati umwe mu basirikari bakomeye wari umuyobozi wa FDLR urumva yapfuye iyo umuyobozi wa FDLR yapfuye ntago ari ibanga ari inkuru nziza yaranayoboye umutwe w'abarwanyi foka komeye mwibutse ko n'umwe mu bantu hashize umwaka ubwo retired general James Kabarebe yari ari muri unit club yamuvuzeho avuga yuko yigeze kumuhamagara muri za 2009 kuri telefone ye ni icyombo ariko kitari kino gikoresha amafrequence y'ibyombo ni ibindi byombo bikomeye cyane bikorana na satellite bayita satphone ni cyangwa se telefone satellite urumva iyo telefone satellite ya Omega siziko yabonye nimero ye arangije aramuhamagara ubwo amubwira ko aramwibwira baraganira ariko mu magambo make yawe turi buze kubyumvaho gato yaramubwiye ati watashye ko amakuru dufite utanakoze genocide ko genocide yabaye waragiye kwiga indege mu Bufaransa ko nta rubanza mu manza washinjwa icya genocide ntikirimo uratinyira ikigutaha ariko yashinjwe kurasa ubutaka bw'u Rwanda ibyo byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda yabishinjwa ariko si we wenyine waba utaki urumva iyo bakunegosiye ngo utahe ukemera mufite ukundi kuntu mushobora kubivugana rwarakabije se we ntiyariyo nawe yari FDLR urumva ubwo rero iyo negociation zigenda neza birashoboka ko byashoboraga kwambutisa ku kindi kintu kiri positive ariko icyo gihe Kabarebe yaravuze ngo ntago azongera kuvugisha uwo mugabo bitewe n'ijambo rimwe yamubwiye ati urwo Rwanda rwanyu muvuga nzongera kurukandagiramo nta mututsi ukibamo Kabarebe yaravuze ati iryo jambo nahise mvuga uyu muntu James Kabarebe rero general retired nibwo yatunguwe n'ayo magambo kumva umuntu ufite ingengabitekerezo ya genocide igeze kuri urwo rwego rwo kuvuga yuko kugira ngo akandagire mu Rwanda kondisiyo ye ari uko nta mututsi waba ukiri mu Rwanda aravuga ati uyu muntu ntabwo tuzongera kuvugana rwose ingengabitekerezo ku rundi rwego byari kuba ari ibintu rero bitegerejwe cyane nayo mpamvu nyine nababwiye ko abanyamakuru baryamiye amajanja bavuga bati biba tuba ba mbere mu kubitangaza kugira ngo turebe uwo muntu wavuze ko atazaza mu Rwanda nta mututsi ukibarizwamo noneho akarukandagiramo atari amahitamo ye akaruzanwamo ku ngufu uyu mugabo afite umwana sinibuka amazina ye neza yigeze kugaragara avuga ko we yahisemo
gufatanya n'abandi banyarwanda, umwana we bwite, umwana umuvukaho abana yishyuriwe na leta. yego. Aravuga ati mbabazwa nuko data we yahisemo inzira yo kurwanya igihugu, atari ko ngewe amahitamo yanjye ahabanye cyane n'aya data. Bigaragara neza yuko u Rwanda nyine rwakoze ibishoboka byose kugira ngo icyaha rukigire gatozi, umuntu abazwa ibye. Ntabwo umwana yananirwa kwiga cyangwa se ngo ananirwe gufashwa nk'uko abandi wenda bashobora gufashwa mu bigendanye n'imyigire, ngo nuko avuga kuri Omega ujujubye umutekano w'u Rwanda. Ariko ubundi Terezo, Omega threat yarafite ku gihugu bingana gute wo n'umuntu threat ntabwo watinya kubivuga yuko yari ihari. N'umuntu ufatiye runini uyu mutwe wa FDLR, kubera yuko n'umuntu wizigi bya gisirikari, amashuri abanza yize wabo muri za Ngororero, yize no mu Rwankeri, arangije ajya kwiga muri Christ Roi Nyanza. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo yaje kwiga mu ishuri ry'igisirikari ryabaga hano i Kigali, arirangijemo ahabwa n'andi maformation hanze y'igihugu yo kwiga kurwanisha indege. Umuntu rero uzi kurwanisha indege, umaze imyaka 20 n'ingahe mu mashyamba aho ni nka 20 na cyangwa 70 simbizi igihe ese yagiye ubw'inkotanyi zafataga igihugu. Okay, ndi guhera ku byo General James Kabarebe yavugaga ati imyaka 20 umaze, ariko urumva iyo koru ya Kabarebe yabaye muri 2009, urumva ko niyo mpamvu ngo yavugaga za 20 na, ariko ubu ngubu imyaka 30 yarihiritse ari mu mashyamba. Uwo muntu rero uri mu mashyamba ahantu hahora intambara, experience mu by'intambara, urumva ko ibiri hejuru. Urumva biravugwa izo speculation zose tirazuba, ariko se mu gihe hari ibihugu bitemera ko FDLR biri, yego, ku Rwanda inyungu politike zibona gute? Inyungu politike zirajya gusa niza Brigadier General Gakwerere ubwo yambutswaga hariya ku mupaka, nubwo bavugaga bati ni ikinamico. Kinshasa yarabivuze ko ari ikinamico, bati uyu mugabo swat yafatiwe mu bitaro, bamufashe bamufatiranye nko mu burwayi n'ibiki byose, ariko ntibikuraho ko bagombaga kumufata kuko yari umwe muri batatu bakomeye muri FDLR. Urumva kuba paradinga rero kuberekana hariya ku mupaka ni gihamya cyuko iyo FDLR abantu bashaka gukerensa ngo ntibabaho, ngo ngo bagendera ku tubando, ngo iki n'ibiki. Urumva ukabonamo abantu bari energetique nk'uriya mugabo, ukabona nk'uyu nguyu Omega Pacifique nubwo yavutse muri 64 ubwo ushaka guteranya wareba imyaka yari afite, ariko akaba akiri energetique. N'umuntu n'abantu bafite threat bashobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Kandi kwerere barimo kuvuga ko ari we rwarakabije. Iyo foto warayibonye? Narayibonye, ariko ibyo ngibyo nyine ni ibintu bigaragaza neza yuko abanyekongo baba bari sous-informé. Umuntu adashobora no kureba ngo uyu muntu wambaye iyi uniforme yitwa nde, none se n'amasura ntabwo asa, nubwo bajya gusa ariko ntabwo kameme kwihutira kuvuga ngo dore wa muntu ngo berekanye ngo dore ngo n'ubusanzwe ngo akora muri ntusi. Ni urugero rw'ubujiji. Yego, ni urugero rw'ubujiji ruri ku rwego rwo hejuru. Urumva ibyo rero nabyo bigaragaza weaknesses muri fact checking y'abakongomani. Ni nka bimwe bigeze kuvuga ejo bundi ngo hari umukoroneri ngo mu ngabo z'u Rwanda ngo wiyahuye. Warabyumvise nabyo, barangije bazana n'agapapuro ngo umukoroneri ngo yanditse ngo ka testament, ngo ndavuga ariko uyu mukoroneri umuntu ajya kwiyahura, escort ze ziri he? Hanyuma uwo mukoroneri bavugaga yari yarabaye promoted mu ngabo z'u Rwanda, bakavuga bati uwo muntu yagiye kwandika iyo lettre yuko asezeye yibagirwa ranka ye. Abo se umukoroneri wiyahura afite pistola aba ngo kwimanika mu giti. Urumva ariko n'ifoto bakiragaho, kandi ukabona rwose abategetsi bayihaye agaciro, bashishikaye. Byagaragaje urwego rw'ubujiji. Ntago natinya kubyita ubujiji, kuko kameme iyo uri kuvuga nk'umuvugizi w'igisirikare cy'igihugu ugomba kuvuga ibintu wa cekinze, wabwiye abandi bantu bari
abenferiyeri bawe bati mu cekingira ibi bintu ntaza kuvuga amafuti, ariko hariya muri Kongo birasa naho batajya babiha agaciro. So turakomeza rero dutegereze turebe koko M23 niba hari ikintu iri buvuge kuri ibi byo kwemeza koko ntawunguka Pacifique bita Omega akiri muzima, ndetse wenda ko azahabwa ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se u Rwanda muri rusange. Ariko kugeza aka kanya rwose twababwira yuko inkuru iracyari mu kirere, wenda nta nduri ivugira ubusa ku musozi, rumazi ntabwo zipfa kuza gutyo gusa. Ubwo dusigaje kuzakonfirima niba koko uyu muntu akiriho, kubera yuko yemejwe ko yapfuye, ndetse twanabigarutseho n'abagiye babigarukaho barimo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ibinyamakuru nka New Times, ibinyamakuru nka Igihe bifatwa nka reference, iyo byabivuzeho bibyemeza, inyuma bikagaruka bivuga biti uyu muntu biragaragara ko bitegerejwe ko ashobora kwakirwa kuri uyu munsi, byari bitegerejwe ko ari uyu munsi. Amakuru aravuga yuko ubu ngubu twategereza ejo niba bizaba, ariko ntabwo umuntu yapfa kwemeza ikintu nta kintu ahereyeho aka kanya. Yego, umuvugizi mwiriwe neza. Mwiriwe. Nitwa Ange, ndi editor w'Umuseke. Yego. Twakomeje kubona amakuru avuga yuko M23 yaba ifite General Omega. Aya makuru ntabwo ariho. Ntabwo ariyo. Barabeshya. Igihuha cyaturutse, nibo bazanye igihuha baranagikwiza ntabwo. Okay. Ntabiriho. Mwakoze. Amakuru ariho namwe nababwiye duherekeza Gakwerere ko twageze ku ndakiye ntawe twabonye. Mbere irengero rye ntaryo tuzi. Yaba yarapfuye, yaba mashyamba ya Kongo. Ko yazi kurusha benshi. Okay, murakoze. Sawa. Yes, turakomeza rero tubikurikirane, kandi ubwo igishyashya natwe turahita dukorera imbere kugira ngo tubamenyeshe. Hanyuma mukore subscribe, liking video zacu kugira ngo tujye dusangira amakuru, ariko natwe nyine mudufashe kugira ngo iyi chaîne yacu yanyu ikomeze gutera imbere. Nitwa Trésor Pierre Chanel, mu kanya gato turaza kongera tubane mu bindi biganiro bigaruka ku zindi nkuru.